Salibonani balaleli, ngingulavi ku-XD Media TV. Sesihlangana njalo ngohlelo lwethu le-current affairs. Siphethe ubaba Futhi Nikisi lapho uzasichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani. Futhi Nikisi linjani? Siyaphila unjani mntanami? Ngiyaphila, kusichazele kabanzi ngomumo khona manje eZimbabwe. Ngizothola kusela ama-roadblocks amapholisa emgwaqweni lapha leqiniso. Ama-roadblocks amapholisa sokuyinto yakudala sinjengenganekwane kaMvundla Nteleka. Kuqala ukuthi ungathi ungakaginyama ukuthi ubona amapholisa $33. Uthi ungakacwayizi uzabona nangomnye shamari totora mota phana phathiphe imali umniki $5. Uthi ungakathwalazi ubona omnye nango phambili shamari sino impound mota yi unza mari thenga drink sukhipha imali. Lawa amapholisa kathi ungabona drive imoto zabakubuza ukuthi azakuhlala lamasotsha phambili bawesaba amasotsha. Ngizokuthola amasotsha ayiwazi ephethe yonke into nje yonke into in control andabona. Liqiniso uyiphatha njani ngale ndaba? eZimbabwe kulabantu abahlala bethi hey thina ama-Obert we died for this country amanga i-Obert liwani eZimbabwe lapha indoda emadodeni indoda elesibindi uyawisilanga lawa phansi uyadiliza iKilimanjaro mountain uthi wenga ubrigadier man of the match man of the moment wezi iZimbabwe abasezulwini umdalwana wathi wathumela amasotsha wathi abantu abaganga babanjwe lezane zasithona zitshontsha imali zikhuluma bezana zonke ziyabanje ezinye ziyadinga ezinye zabaleka inqese zisale emazini inqese zizingwenye ezinye seziyamayipho ezinye zabaleka zazi ukuthi zangaphi ziyadingwa nje kulungisa ilizwe amasotsha agcwele yonke indawo bafuna ukuthi zonke inhlupho lenkinga ezikhona eZimbabwe zilungiswa ngamasotsha okokuthi isotsha and amasotsha abantu sebewathanda bayathemba bakwazi amasotsha ahluphi umuntu afuna i-ID kuphela ungaze ufica isotsha lise bedroom lomfazi wakho aligani aliwoni lutho akula muntu oqilwayo hayi onomela ukwenza kuphela ukuthi sorry comrade nguphambanisa usesemsebenzini kwathi i-ID ulisekise ukuthi hawu ungaqhubeka bakulithiye eZimbabwe sokumnandi ungathi besokusezulwini bonke abantu abagula eZimbabwe bonke kathi sebasila izibhedlela zonke ziyavalwa kathi ziyakwa ama-college ngoba kulapho segula abantu bayigwiliswa istress lokuthi labe ngasela themba ukuthi kunokuzalunga hayi eZimbabwe sokumnandi even imoto ngelamavili ungayigada kathi uyidrayive iyahamba. Lizizele balaleli ubaba Futhi Nikisi sechazile eZimbabwe sokusezulwini asambene ekhaya sohlangana khona wasobela Samson emhlabathini umkhubo namasiko kwanyamala ukalobhenguli wamawaba hlonipha usabona okwelihlo lentwala kambe kutshintsha umhlaba kumbe yithi abantu angazi izolo imfihlo ibisenziwa ensitha umntwana kuthiwa uyathengwa namhla abantwana bathi umntwana uyazalwa kodwa namhlanje iganga seliphenduke imibheda amahlamvu sekuzingubo ligwaza umhlaba lasebukhweni bezintsha yikho uJesu wafulethela umhlaba wawusunuka phu wabuyela ezulwini akusela mendo sekuthengiselana imizimba kambe lo mhlaba ususiya